دما خوش به بینرین هجیر 16 هزیران 2022 روزان روزا پیشمی بویر و گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکن دما خوش به بینرین هجان دامین کنگرسا دولت نیبیان آمریکای لدیجی گفین دولتا ترکیه ین داگر کرنه که نول سرخاکا باکوری سوریه نرازی بون نشاندان اندامان ببیرخستن که ایریشین دولتا ترکیه ین لدیجی عفرین سریکانی او گریسپی ریل بر انجامین کمباغ وکرنه او گوتن اگر ترکیه ایریش بکه و گلج جو اواری خواب به آلوزیا لحرمی زیده به او یا هری گرینگجی تیکوشینا لدیجی داعشی و لواز ببه. Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. یکی حزیران شف رژیم ترک اردوغان آماده کاریاری شکنوی آل دیجی باکوری سوری را گهاند. او که هدف دسپیکین و تفگرا داگرکریه اشارت به باجار تل رفعت و منبجه کرد. Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. دیاره که اردوغان و پلان خود دسپیر دستکانات و هزین جهانی. لو ما حطانها جبو هند داخویانی گوتنان تون رازیبونه که جدی که ریل بر ایریشه بگرن نهاتیه نشاندان. به تایبت تاوی کوته زانی نیریشه که وها و ریل بر مالویرانیه که مزن بکجی هفکارین ترکیه بگوتنا فکارین انقراروانه به آوائه که دستک دن ایریشه داگر کریه. Let's start with the very recent developments from the region. Yesterday, President Erdogan visited چار اندام دموکرات و کمارگر این کنگرس امریکی به داخویانی که نویسکی اشارت به مترسیا ایریشن دولتا ترک کرن. اندام این کنگرس آنی زمان که او جبر دست پیکرنا تفگره کنویا دولتا ترک زیده بفکارن و انجام ایریشن بره و ها ببیرخستن. مدید به ده ایریشن بره ین دولتا ترک انجام این کامپاغ درکتن هوله. هشکو تکوشینا امریکا و هفکارن ویل دیجی داعش لواز ببه. ریل بر آلوزیه که مروی آمزن بکر. چار اندام کنگرسی هشیار کرن که ایریشه کنوه ببه سدما همان آلوزیان او وها دوام کرن. بریا هر تشتی و هجمارا زیده جگلین سوریه نچاری کوچبریه ببن. لو ما جبو که شر لدیجی داعش نه لواز کرن جبو فلاکت که مروی رونه ده دوی دولتا ترک و کومن گریدای و دست جپلانا ایریشه بردن. So fast on Kyiv in the early days that they outstripped their هفته در باسپویجی گفا ترکیه لدیجی باکور سوری ببو روژوا کنگرس امریکای. رایدارن سیاست درویا امریکا و پنتاگون هشیار کرن که ایریشا ترکیه و دربیل شر لدیجی داعش بخه. بله هر دو به فرمان حکومت اردوغان 16 روزنامه‌گرین کرد هات بون گرتن به ایریشا داوی رژی ادی در کتاب حالی کو چاپمنیا کرد جاری کردن به پیشبر ایریشین داگیرکریا دولت ترکیه انگور رژیم اردوغان راست بونه آرمانجا ایریشان انستیتوی خباتین روزنامه‌گیری ین رویترز جه راپورک تکیلداری مجاری واشانت اوتیده گوت روزنامه‌وان یا لترکیه دبن زختا دستلاتداریا اردوغان دیا. لترکیه دما دستلاتداریا AKP و به تایبت پشتی سال 2016 زختو ایریشین لدیجی روزنامه‌وانان زیده بون. دویواری ده اینکو هری زیده پارا خوش وان زختان دگرن روزنامه‌وانین کرد دموکرات و مخالفن. هری داوی وکه بردوامیا وی سیاستا تپساندن و بیدن کرنه 16 روزنامه‌وانین کرد هاتن گرتن. سختن که حکومت اردوغان لروزنامه‌وانان دیگه در راپورا نوچین دیجیتال سال 2022 دیجی جه گرتن. راپورا کج آلی انستیتویا خباتین روزنامه‌گری یا رویترز فهات یا آماده کرن دیار دکه که ایدی لترکیه روزنامه‌وان دبن زختا دستلاتداری دنه. راپور به تایبت بالدکشین سر روشا خباتکارن راگ هاندنه ین لترکیه و دبیجه. لترکیه برزختن سیاسی و آلوزین آبوری روزنامه‌وان نکارن به سربستی بخبتن. هری زیده جی چاپمنی آلترناتیو و دجبری حکومت به پاراستنه و هر گاوی به جزایان ره روبرو دمینن. دسته رادیو تلویزیون یا بناوی آرتوک کوپرانیا رایدارن و آلیگرین AKP نه تنج برکو رخنه لحکومت دگرن جزال تلویزیون مخالف دبره.
لگوری دانین راپوری تنه ده سال 2021 ده بقاسی 2 میلیارد دلار جزال سازین را گهاندنه این دجبر هاتیه برین. راپورا نوچین دیجیتال آسال 2022 دیان که سنسورا سیاسی روزنامه‌وانان دخبن زختینگران و زباتن وانتین آستن کرن. راپور هری داوی اشکره دیگه که لترکیه کانالا که هری کم تشوپاندن آهبر آگردای AKP'ye. جبو پشتوانیا اوکراینا لیدرین فرانسا، آلمانیا و ایتالیا بری خودانه کیوی تبی پشتوانیا با اوکراینا جبو اندامتیا و یا جیکتیا اوروپای رژی نقاش و ورن کرن هم وقتی وی سروک دولت یکبان آمریکای بایدن آلیکاریا 1 میلیارد دلار دن با اوکراینای راگهاند تبی وی و موشکن هایمرس ین پرلولجی جه حکمتا کیوی حتی داویا مهی ورشاندن. دمکی کو ایریشا روسیا لسر اوکراینا نیزی مها خویا چاران دبده شریل روجهلاتی ولات دجوار بویه. روسیا یادگرتنا باجار سیورودونسک ده اصرار دیگه بیناور ایریشتیکه. سردوزگریا هریما چرنهیو به داخویانیه که راگهاند که جبر ایریشن روسیا حتی آنها 478 سیویل لهرمی هاتنه کشتن. 692 جی بریندار بونه. جبو پشتوانیا اوکراینا لیدرین فرانسا، آلمانیا و ایتالیا بری خودان کیوی. دوه ایواری هر سه سروک پشتی نیوشوه به ترین چونه بالافرگها باجاره زوسوف آل باشور روشلاتی پولونیا. لیدرین گهشتن ناوا خاکا اوکراینا لقادن ویران کری ین ولات گریان. سرلیدانا اندامتیا اوکراینا یا جبو یکیتیا اوروپای و شاندنا چکان جبوی ولاتی یک جمجارن سرکی نیقاشا سرکوماری فرانسا ایمانوئل ماکرون، سرک وزیر آلمانیا اولاف شولز و یه ایتالیا ماریو دراگیه. 27 سروکن دولت و حکومت نیکیتیا اوروپای و هفته به لبروکسل جبو گوتو پیش کرنا سر لیدانا اندامتیا اوکراینایی بجفن. کمیسیونای کیتیا اوروپای راگهاند کو اوی و هفته پیش نیارک لسر داینا ستاتویا بر اندامی یا اوکراینایی وکی گاوا یکم آپیویست بده. لیبلی بریارا داوی یا لسر نامزتیا اوکراینایی ویج آلی ولاتین اندام و بیداین. جدسپیکا ایریشا روسیا یا لسر اوکراینایی گلک لیدران سرلیدانا کیوه کر. لی اف سرلیدانا شولز، ماکرون و دراگی پر بوات هتیدیتن. آلمانیا، فرانسا و ایتالیا سی ولاتین هری قلبالخ و آبوری ین هری بهز این یکیتیا اوروپاینه. هر سی دولت دناوا ولاتین گه هفت کنها آلمانیا سروکاتیا وی دکده. هروها فرانسا جی انها سروکاتیای کتیا اوروپای دکه. No. Where are you? سروک دولت یک بوین امریکای جو بایدن دوه پاکت که نو یا آلیکاریا اولهیه یا 1 میلیارد دلاری جبو کیف راگهاند. به وی پاکت آلیکاریه ره نرخا چکان آج دولت یک بوین امریکای جبو اوکراینای جدسپیکا ایریشا روسیای حتانها گهاشت 5.6 میلیارد دلاری. Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. سرکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی به تلفن به بایدن را آخوی و سپاسیاوی کرد. زلنسکی گفت اف آلیکاری به تایبتیش بو خطا پاراستن یال دونباس گرینگه. Good evening, everyone. We've had a very productive afternoon at the سروک فرمانداریا گشتیا دولت یک بوین امریکای اورگنرال مارک ملی ده داخویانیا چاپمنی در راگهاند کو سیستم هیمارس یا موشکن پرلوله و حتی داویا مهی بگهجن دستی اوکراینایی.
ev mûşek tevî cebelxana û personelên xwe yên perwerdekirî wê were şandin. Belê Komîseriya Bilind a Penaberan ya Netewên Yekbûyî Yunhe got li seranserî cîhanê 100 milyon kes neçarmane ku malên xwe biterkinin. Komîseriya ragihand ku ji şerê cîhanê yê duyemîn ve ev jimara herî zêde ya penaberên ku hatiye tomarkirine. Komîseriya Bilind a Penaberan a Netewên Yekbûyî rapora xwe ya Meyla Global eşkere kir. Komîseriyê got êrişa Rûsyaya Ukrayna ji şerê cîhanê yê duyemîn ve bo sedema yek ji bilez û mezintirîn qeyranên ji cihwarkirina bidarê zorê. Rewşên awarteyên li Afrika, Afganistan û hin welatên din bûne sedema ku jimara kesên ji cihwarê xwe koçber bûne bigihêje 100 milyonî. Di raporê de hat destnîşankirin ku koçberiya sivîl al Ukraynayê ji 1951 dema rêxistin hatî damezrandin û heta niha krîza herî mezin û herî zêde ya penaberan e. There are no winners in war. Komîserê Komîseriya Bilind a Penaberan a Netewên Yekbûyî Filippo Grandi got di 10 salên dawî de ev hejmar zêde bûye. Ev meyla dijwar heta ku civakan nav dewletî ji bo dîtina çareyan ji vê trajediya mirovî û pevçûnê re tev negere wê dewam bike. Li gorî raporê hejmara kesên ku ji ber şer, gundî, çewsandin û binpêkirinên mafê mirovan koçber bûne di dawiya sala 2021 de gihaştiye 89.3 milyonî. Ev dane li gorî 2020 ji 8 zêde bûye. Li gorî 10 salên dawî jî ev dane 2 qat zêde bûye. Rusya tevê cezayan hewl dide aboriya xwe biparêze vê yekê jî bi rêya welatên Ewropayê dike pêktîne. Her çi qasî welatên Ewropayê ji ber şerê li Ukraynayê cezayan li ser ferz dike lê careke din neçarin gaza Moskowayê bikirin ji ber nirxê enerjiyê bilind bûye. Tevî kînbûna hinardekirina ji derve jî qezenca Moskowayê zêde bûye. Rusya bi qezenca ji enerjiya xwe ya difroşa Ewropa şerê li Ukrayna didomîne. Ji ber zêdebûna nirxên nefta xam û sotemeniyê li cîhanê qezenca Rusya zêde bû. Li gorî daneyên Ajansa Enerjiyê ya Navnetewî IEA, asta hinardekirina nefta xama Rusyayê di meha Gulanê de li gorî meha Nîsanê neguherî û rojane 5.4 milyon bermîl bû. Lê hinardekirina berhemên Parzûngehê derketiye 2.4 milyon bermîlan. Ev yek jî rojane 155,000 bermîl kêm bûye. Di daxuyaniya peywendîdar a ajansê ku navenda wê li Parîsê ye wiha hat gotin. Di encama zêdebûna nirxên nefta xam û berhemên petrolê ya li ser asta cîhanê de qezenca Rusya ya di meha Gulanê de jiyan Nîsanê zêdetir bû. Ev yek jî bi qasî 1.7 milyar dolar hat diyarkirin. Bi vê re rêjeya qezenca Rusya ya mehane derket 20 milyar dolarî. Piştî ku Rusyayê 24 Sibatê êrişî Ukraynayê kir, dewletên Yekbûyên Amerîkayê û Yekîtiya Ewropayê li ser qedexekirina îthalata nefta Rusyayê li hev kiribûn. Lê tevî vê biryarê Yekîtiya Ewropayê di meha Gulanê de ji 43 îxracata neft û berhemên ji neftê ya Rusyayê kirî. Bi gotineke din, careke din welatên herî zêde ji Rusya ev berhem kirîne welatên Yekîtiya Ewropayê ne. Piştî Yekîtiya Ewropayê komara gel a Çînê ji çara yekê tevahî neft û hilberîna neftê yên Rusyayê hinekî zêdetir hinarde dike. When I served in the Obama administration on a regular basis, when I would visit with Alîkarê Wezîrê Darayî Amerîkayê Wally Adimo çardê hezîranê diyar kir ku egeriya wê yekê heye ku qezencên Rusya tevî kêmbûna hinartina petrolê zêde bibin û wiha got. Di vê welatê me û hevalbendên wê rêyên kêmkirina dahata petrolê ya Moskowayê bibînin. Wally Adimo teqez kir ku ev yek wê bi sînorkirina bihayan pêkan be.
آدیمو د کمیته بیناسازی یا ساناتوی امریکای دا آخوی و افتشت آنی زمان. جبو کم کرنا داهاتین روسیای گلک بجارده هنه وکه دانی ناسینور بهای با انرژیه. نونر امریکی دست نشان کرد که دوی اف یک به هفکاریا هفپار و هوالبند دولت یک بوین امریکایی بکوره. کما واگنر یا روسیه لافریقا بلاف دبه پشتی وکشینا هیزین فرانسا واگنر ویجاری لمالی بجهبویه ریوبریا مالی جه راگهاند که واگنر لبارگاه ماناکا یا که جعالی فرانسه و هاتی والا کرن بجهبونه. چکدارین گریدای کوما واگنر آ روسیا دو گهاشتن بارگاه ماناکا یا لباکور روجلاتی مالی. Les clés de cette emprise qui accueillait 300 soldats. آژانسا AFP اف آگاهی سپارتن چافکانین خواه. ارتشا مالی اف بارگاه روژک بری ج فرانسیان گرتو بو. دو چافکانین فرانسی ین کو لسر مجار خودی آگاهینه دیار کرن کو دوه بدهان چکدارین روسیا گهاشتن ماناکا. چافکانی کریمی ج آژانس رگوت وی بدهان روس لبارگاه لشکری دیتنه. هیزن فرانسا دمها نیسان ده بارگاه گوسی جی رادستی ارتشا مالی کربو. سرفرمانداری گشتیا فرانسی دیمنن کو به بالافرین بیمروف UAV لنیزی بارگاه ده ایوارا رادست کرنا بارگاه بو ارتشا مالی پروکر. ده دیمن ده چک دارن کوما واگنر جنازیان لهره مکن نیزی بارگاه ودشیرن. فرانسا جی دبیجه اف یک جبو توان بار کرنا وان پیک هاتیه. سرفرمانداری گشتیا فرانسی تداخویانیه که ده گوت. پشتی ایریشن سیستماتیک ین جبو کم کرنا رومتا اپراسیونا بارخانه بارگاه ماناکا برنگی ری کوپیک اوله او زلال هاتیه والا کرن. تکلین دنابرا کنسیال لشکریا دستلادر لبامکو و پاریسه هزا کولونیال آبره دمهین داویده بتوندی خرابونه. اف یک پشتی که هزن پارامیلیتر انگریدای کوما واگنر آروسی کتن مالی گهاشت آستا هری جور. فرانسی 9 سالن بینابر لمالی شریکومن جیهادیست کر. اب هر دوالات نها گهان آستا کو تکلین خود بکن. بارگاه ماناکا 2018 لهره ماکو وکی سیگوشی سینوریا دنابرا مالی نیجر و بورکینا فاسو ده تیزانین دست بکار کر. اف در جه هزن تایبت ان فرانسی و هزا کاروبار لشکری اوروپی پاکوبایه. سرفرمانداری گشتیا فرانسی ده داخوینیه که ده گوت. تپلانک تونه گوت تاکوبا در باسی نیجر ببه. ل کولومبیا جمها آداری و بارانه که زیده دباره باران کل سرانسری ولاد دباره بو سدما شمتین آخی حتی نها 8 کس مرنه و 10 جی وندانه. لگوری راپور هری داوی یا یکتیار ری و بریا ریسک آفات یا نتوی هری زیده لسه هریمان ج باران زیده و شمتین آخی باندور بونه. جمها آداری و ده انجامالیه و شمتین آخی ده 8 کسان جیان خوش دزدانه 10 کس جی وندابون. بگشتی 418 باجروک جبر باران زیده زراره که مزندیتینه. لوان هریمان جبر باران بارینه و شمتین عرده 16295 خانی خرابونه. لکولومبیا هر سال لهی و شمتین آخی یا جبر باران زیده دبه سدما مرنا گل کسان و خساره که مزند. بله از ظلام هری بهس یه جهانی مج با وی هیزا خواه نشان بدم جه و به رکوره که نو ناوی خواه لپرتوکا گینسی بنویسینم گرجوان مصری اشرف ماروس به ادعایا و ادعای ترنه که 220 تن گران به ریا وریسه که کو بخواه و گری دایی لپای خواه کشاند. اشرف ماروس یه بناوی کوبانگا تیناس کرن لنافچه شوبرا یا پایتخت مصرقاهیه واگونه که 220 تن و 6 متری بلاش خواه کریده. او ادعا که کو او ظلام هری به حیثیه لجیهانیه کوبانگا گوت جبو شکاندنا رکوری دوی کمیته که جگینسی بجدار بویا لجبر مالیا و گیران بو من نکاری وان بجدار بکم لی درباره گرانی دریجی و پهنای و متری ده آگاهی و بلگه خواستنه.
13 هزیران 2021 ده جی 15 تن او 730 کیلوگرم بخواه کرب و کشاند بوم. پشتی که دیگه هجا آرمان جا خواه کبانگا لگل کسین در دور ین هز داناویش سرکفتنا خواه پیروز کرد. ولونی چین مبداوی بون هر شاد بختار بون.